Twitakire siasa na ndi muteteri wa kioto kia mwingi Salesio Thuranira ugite Kawira Mwangaza gagwita koti kendao na kanya gakaraja gagwita na mbere gukara obisini ya gavana wa Meru ni arugite koti tibatere kumureka eta na mbere gutongeria ta gavana wa Meru ni untu na aremi ngugi yawe gagiteno kau no mwandiki munene wa nkiama ya clinical officers ja Meru Moses Bayana augite narua ni untu kwa 31 na batona wakwariria mugomo jao ni aratari kinya gavana atithiritwe akithikira matataja mutugikare no ina report chuja na issue zira tomba tukiariri imwe ya kwandikwa kwa ritiba ugima bwa mwiri na ko replace baba mbete kwitha bakeri sign ka bakeri taya kingi twarira tia mantu awitithwa nkathi na ingi twarira tia mantu akwithira ndawa ire kura tondene machibitari yetu ni ndawa adequate na batwe katukwenda ku register our frustration nionto tukuthiria mweri riu na thina chetu tomba guthe chitatuliwa ni migambo ya Moses Bayena ora ni mwandiki wa Kenya Union of Clinical Officers ja Meru akiuga narwo ni ntuku ya 31 kurukite kumariti ngugi bogi mabamwire bari gutonya mugomone aria kuga mathina jao jatona wakuja raithiria akiuga mikuchanire ja Meru yotongeria bogite kionga bana Meru batukaneri nunga bana kethira ni Kawira Mwangaza kana ni mutumantu ethingia ni yetumite mathina jao jethira jatirona ntaira mwankira na rua tukuwa tu frustrated ni unto bwa thinira tindene Meru County ni unto ya thai michare tamba guthekirwa meri ele damuthia aritiba ngugi ndene Meru County bari mweri ya 6 so batu tukuwa tu so frustrated na tukuromba kugothira thini chiamba kwetha ikithira ngaraka nikenda mantu yetu ya mugomo yamba kwetha akiarirwo na thini iringi chiendene Meru County tuketha tewike na muno lakini thini chiendene ya administration na governance ya Meru County kwamba kwetha ikiendelea tuketha twina a lot of challenge nonto bia kwina these frustrations na problems ireta directly ki service delivery na irio mwananchi akwetha akiumia. Bayena aliuga nonto waziri wogima na chief officer wawe bari obisi no mwana mwandiki wa county ni babati gochwira rwangi rogima ntaira Meru bagatiga kuthangikaga officers baba thirikari neno nto bari obonde na tukoromba bombe kwetha baikaranthi baraniria rakaraka nikenda services chomba kuthikira sium kuonde na rite komba kwethe kirutika na wesa Resio Thuranira ora ni muteteri wa kioto kia mwingi ariuga Kawira Mwangaza ri obisi na yuta tena watho na wengo akimenyagara umaburi tactic iria kwenda gutumira ya gukucia na kwithirwa ikara obisi na kiuta tena watho ya koti koti tutiomba kwithirwa tugichitumira nikenda ikomba kwithirwa igi propel impunity rere na incompetence ya mtu ukethirwa county assembly already ni muimpeachre senate ni muimpeachre koti etomba kwithirwa authority ya kuregana na jaraja kurukitwe ni those two bodies nonto bwa gintu kiria twitaga separation of power ira chirindene ya katiba yetu kingi Salesio na kuria nike koti gwitikiria Kawira Mwangaza tana mbere kuna watho bwa gutonya obisi na beretwe ni mbunge ya seneti akiuga kinya Meru ni barashumirie kuregana etagaria riu amborie koti chietu niki kwenda kuendelea kwithirwa iki propel impunity na bagotaga bakona migomo uria ithiritwe irindene Meru County ya kuregana na wathani bwa uria wari governor wa Meru na mbuge nawe na tie kwenda gutumira gu counter migomo eje na kureta goons ni unto igitarira kwenda kureta goons gu counter migomo eje na kuona ni ou timu mtu wendete thiri timu mtu wendete antu barabange timu mtu umba kugwatithania Meru na bere obisi kaora na mparete karuru ni unto bwa kwethirwa the governor elect mutumantu ethinkia mwathani atethia ntuku ite kuraja akethirwa akinywa muma na akethirwa agitongeria county ya Meru Kawira akiendaga na atikwenda muthiene Salesio ariuga kariba Meru badetiga kuandamana mongarira Kawira Mwangaza kaumagara obisine na nchokeria Meru bonthe amwe na agency barabenderete kuthithwa baina maandamano ja kusindikiza Kawira uma obisine ibendere kugwatira au na bakarekia rwaya ruu
mwankarira kawira kauma obicina kuma gĩcigo mbunge kĩa South Imenti nkĩripotera ndeto cia werũ wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.